mafam punamakti kapaga thangna kaga nongmaina kapa hato tanthorokni leiribasi China khona bo koktri aduna government su tom khangdan ngawdan leiri BJP government bhausu phajina koi absolute majority paina leiriba phajina thabuksu tobirimba tawbu pun aphaw thabuk torbudi tariba dosa tabugum tawi sum yengbada atubu loibing ngamdan leiri se marak siga amuk government gi head of the government oidiba makok samu shindok dorira ma pomul MP lepan gadurira natana mu ate to pomul lepan gadurira kari no clear cut oibase mase mohina tawdabase hairur mase moi political gi my party gi mase makoi gi manungi wani chumi adu akui lengak ki makok or lengak se phajina tangdu letana leitrabadi BJP or Bharat Sarkar, you cannot claim that everything is smoothly going on. You cannot claim. Maramdi, Canada kari thadukne se example, Haji Honorable Chief Minister, Haji Chin Kuki Jogi terrorist group na hairi. Mana Mr. Biren na mana as long as one Chief Minister from the leading hoy, okay, what is Sanaba Jaru haya? Ridiculous, absurd, Ashigumba, Oirui daba, Ngang with the wa hairi. Adu Bharat Sarkar na kanan kang asugma se khallaga khara lang na khotna khara shaitan guma kangbu khara singse mihat pa singse khara santi khara pinawa tawri biren sa lokthog amu amay amu hapke amu lephan ge man adu tawgain tokpado madro bi irang amu thokdari tawri bi irang mai chudana wadna leninge tanja se amu government tangdu letana leriba government phajana tobuja ba puri kole lan tawniri ba side phatta min hawradi madu reply pi badi khara de koi mang matai awa badi koi nangi koli but the government the stability oriba sig am kanang kan mas this is my speculation oi bija but it cannot be ruled out maram di ngasai gi Bharat Sarkar gi sum jeng bada if I am correctly understood Bharat Sarkar no kone tawri ba se ako yam chingnei ne nakoi na tak takoi nungaite ne sheng na harabada nakoi na ngasi jiboksu manungda suspension of operations that this dreaded criminals the nongmai mayam paihal laga I repeat nongmai mayam nakoi na paihal laga masi nongmai asiru misuse to laga akoibu nongmai paidaba or paidaba su 303 nataba single barrel gumba double barrel gumba yamna wan alla ako lejer ga toba singshina return modi reply pibangam dana toba da koni siriba akoibu halali ba se masig mathabak se nohina lephanda banina there is a rise of reasonable apprehension to the government of India nakoi policy program se koi yamna chingnei ne you must be doing according to you very good thing very good plan khalam majai akoi de nakoi bu thajade nakoi yam chingnei manam de shiriba mi sing je no lephan da basina akoi de election to bu ko sung pam de ne nang na 3500 crore Arunachal Pradesh tagi nakoi na noina che de pire e hare phare 3500 crore sin nakoi phajana Manipur chakhur na ba tawro acha kari tagudar mi din numit kuding halal laga miko numit kuding halal badin lephan de adu 3500 crore piraga mayam masi matin or ta dana kangbu khurde ngai le remsi manungda 1% ta 0.5% ta phangorobus ai 3 crore de 5 crore de 5 masi calculation tawdana contractor mayam phiran pai mayam loi tawgram adu ta padena koina 3500 crore piraga akoida koi ut ka mu me jira ai bedum chaugrabo ut siga jira khajita masla taknaba ado khajitang toraga lupa ani gi maru tara kun ka man gi jira da chaugro utta naman badon tawro khoi bununa man kupsan na ga hot kupsan na ga the honorable do we do not buy that theory हमें कतई हमें शिकार नहीं है आपके ये 3500 करोड़ रुपया मणिपुर गवर्नमेंट से को नोई पिथोक के दमननी ने मध्य पैसा लौर नखोइसु नसाद यामना हराव येफन लेरमुनि मसी मनुंगदा करी तौसी कदाइदे कयम खाइदुकसिगे कदाइदे करी तौसिगे हाबे नोइन मरोन मसंदा असोन सिरिबा मयाम तंगदुलेतान लेतबु सिंगसि मिन वारिबु सिंगसि नखोइन खनबसिना अमु तोखाइना नोने थम्मगा अदन सिंग हारबदा मसी तौरिबु इलेक्शन असे बाय फोर्स अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ने तौगदोरिबसे अदिगे मसे मिचंग मिखा नाइबसु अमुक तौबुगुम तौई
mase michem khan ai den nampu da tawdana mase vote kahan gadu nongmai maton da tawra kahan gadu tawri most of the hilly areas ta ayam matam da jamna peaceful oibise yamna tang na thoi nongmai na kapa khotpa tawba gun culture gi jum khuding chalaga campaign tawba khotpa nongmai puraga loina nampu da tahunbagi news off and on coming again since last 30 40 50 years tagi there was no free and fair election, particularly in the hilly disturbed areas. Mas Nagaland se tawi, Arunachal Pradesh ke some parts se tawi, Manipur's many parts have happened and going to be happen. Maduna, tawi basi ijite, will it be a pseudo? Will it be a namesake election? Haigidori jalla. Madam dia kui din nungai tri mas karmanin tawgudur election se haidana. Ngasai ana baduwi hingan bagi mahutta ana bada shidan loidan madi soratpo sondringe manungda election to in higher patara badi karino Bharat Sarkar na to bigidoriba akoi government na su mase khajik nungai tab saruk matam chadri high saruk ase lengak na Manipur lengak na katang the government in the higher patara badi yes constitutional obligation len buje constitution samdok po yaraga dunia ki law puna maglone samdok po yaraga shishigumba Kudongchadana lady Hanari Tanjas Taudu Yadi Haibagi Sibu. What is that mandatory? Masibam Kangdre. At the election say Masi Mapam Marang Kangdana Kuyi Jong Nachu Munabodona Nampu the Karataugi, Sona Jog, Chin Cookie Jog in Nampu the Monapam with them Tograni, Modi Loina Pulapuna Loin Tada Grani Shito, Adaku Observer Chakani Jang Sum Legani, election officers Mamaki Manang the Pam of Kota Legani, Opili Tepung Mapandi Horaga, Punterete Horapung Marishita Tava like Horamba, then it only with the Toku mit Ushenge, no Igishita Loriga, everything free, fair. Oiden elections se conduct tawgi igati ngaidan legani aduni it will be a pseudo, it will not be a free and fair election masiga nampu sasanda at gunpoint tawdan nampu da mase kahan na baloina hone kani hoy plain area da khaji khara chain kan ma khotpa tawna khotna tawba khara kari hani khara discipline khara chana patap khara chana bajai but in the hilly areas tawriba sipuna magse adi ati atoba district taruka dorishe it is not expected at all to be a peaceful election haiba sima ai thamjage oja sona mai malak thana khoi viewers dei question lok thaki oja sona mai dang jarak pa khoi ifi saha na khoi viewers amana oja sona mai da handaki panchayat ki election pangthok tabagi maram da khara haibira moye o kari hamai pk saha na ifi saha ifi saha Mas Bengali Mali most probably. So panchayati election how to begin? Koi dum pangthok ki dare na dum hap khare na nominate taw khare. Apne jid Bengali ho apne ke namaskar jana chi. Mr. AP Saha. Phare adum hangbire ko ye matung inna. Panchayati election taw dirbe se. Mase government na mase tahon da bani. Mase government ne taw ge de mase tahon me ya ba yan. Government sisu jamne irang nam thok padi ngam da badi to bo orang mani. Maram de panchayat election se mase tawam thok po yani shoidana. Panchayat ki election su MLA ki or MP ki election ki chap mane formality is same and election have se banan su lani chap mane tahundiri se mase government of Manipur ki mase ashoi bani ashon bani mase government of Manipur na mamangai digi mase tahungit bani natraga handaki thuna yam thuna tahunnaba mase government of Manipur da Prajamyam Okune Masangacheri, Mr. AP Shahan Hangai say, Masiki same opinion, same feelings say, Manipur Prajamyam, Lady Punamak, Akui Jila Parisat Koi lady, Panchayat lady, Makan, lady government go support Toba, government gi Akui hierarchy, Matangutundam, Lady Punamak, on behalf of the government, Lady Punamak say, Mokui Bisu Matam Chan Mas election Tona Tohuna Binaba, Tobu, have something I layakta Ain Hangacheri. I hope Episha apne sunte perechen. Auk bishesh dhanyavad.